Esselamu Aleyküm, hoş geldin Brumet. Ezilo duhazım be şekl u şeveye gidin bahsa şart-ı İslam'ı bikim. Bala xwabidin hoş geldin Braymen. Dinava millet da şart-ı İslam'ı be şaşi be galeti anj be kemasi te hinkarını. Hati hinkarını millet şaş dizana. Galet dizana. Şart-ı İslam'ı pencin. Yek. Divi miruf baqıl be din nebe. Dü divê meriv balig be zarok nebe. Sisê divê mirov bi îrada xwe bi kêf û kerema xwe İslamê qebûl bike, ne bi şiddet û zor û zehmet û bi kutekî. Çar divê mirov bi Xwedê bawer be. Yani eşhedü en la ilahe illallah. Ez şahadetê didim ji xêrê Xwedê ilahekî heq tune, ilahekî jî ra tê îbadetkirinê tune. Lo ilahê sexte gelekin ilahê heq Xwedê tenê. Pênc باورانینا به پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوجی و اشهد ان محمدا عبده و رسوله از دیسا شهادت دادم محمد علیه الصلاة والسلام قاصد yani پیغمبر و رسول خدایه اوانا شرط اسلامینن او تشتی گدوی روجی لمیج حج و زکات وانا جی ارکان اسلامینن نه جی شرط اسلامینن کسی کی زاروک به لسر شرط نن لمیج بکه فرض نن لمیج بکه کسی که باقل نه به دین به لسر شرط نن لمیج بکه کسی که بزور و زحمتو بکتکی و بزور و ظلمی به مسلمان او لمیج قبول نه و لورا لمیج و عبادت به رضا انش بو خودی به هر وسا به خلق صافی به صدق صافی واره کرنه جبر بیا نمیج و روجی و حج و زکات وانا جی ارکان اسلامین یعنی جی اساس اسلامینن جه ارکان اسلام دوی مرو دراوان نکه دوی مرو حرام نخو دوی مرو دزیه نکه دوی مرو بابلاتا نکه سوی خلقی باطلا نکه سوی خواده تمام حلال خواده و حرام خواده ارکان اسلامی لی شرط اسلامی چا مسری دا گو اون اگر هم بخوازم تشتی که و راز زانی بو شاشن مگوداری که وی ویدیو گوداری که پاوره بکن